ba kalian wasame biya kamal ka Nur online TV channel an wala shanga baro ka pai wal rankin dang rawri jandang rawri dich bantin konalat korodian bana kalin ko te ka dong wan long to goro de kon kalin te ka di charin lat tiang to goro de kon kalin bana racha ka kui kwang shorale kamandan en shalat ke je kirma yadit bana tungwan ko ken bana kalin ka jan laramane kan kono ni ami jirame jidit gwas me goro jen wojen de channel de je support ko de la dite de kan chamala shukje de subscribe ko de notification bell de je twan bana jome bana jelin kel ka do badan en che to ga jen go sha kwang shorale jen cha je kwan cha kwanya la kwer cha kwang shorale cha je kwanya la kwer ka kwer na moni cha kwanya la kwer de kamerawde riunen to ngwandong de na gach ngumu to ka kwang shorale ngumu kwang ka je ka jen pai te la governor na madong de na de ka surprise but ban kalat all the details in contour gwasme ko be konin kon lat ko in la to ban ka ngaji no ko ngune ter ram kwang ka lora bang kirma yadi talaja kwang ka ji gwada dana cha ngaji no jin ano jirami ba use kirma yadi mi gwije no jin cha gwije do dong cha kwang shorale cha ja kwang ko ba je use goro je no broad question but goro je no bana je linkel ki bu kon linkel ko bande diali bana kan acino ko lat ko rodi non please ñu awraje me kanidi ko kien ko de kan te kan ngacha kamandan le roda ko te to ngwana gor kon de kon kan ngacha kan to ngwana ti eno katin kon lat ko rodi re doran ka kui kwang shorale kan te diala ko kien kon lat ko rodi because there's a lot of things to talk on tama to goro deran adaro de ngejo ngumu to ki ngumu le roda to diala de kon kalin tiang she togo no cha kwang shorale jen cha je nyoko mo kwang keje ala deputy defense minister kir mayadit cha ja kwang la ramadan and ala kwere rode cha je las ka positioned midi che position method position dana ya quintin man cha kwang shorale cha quintin men cha latin tama jen chi position de position kum SPLIO ngai kondiale eno kum SPLIO kene kume kirm yadi chicken teka lo char den ling chere ngai kona tinare ling la kona la no shi 2018 peace agreement cha collapse ke cha jabat tanat gui kana don kana collapse ke kan jeg but right connected ni shimala mo chija position cha kam kume mi shikir mi yadi de kana shi position den ta me dan lat ke mental ke revitalize peace agreement wajen kamje cha kam kume SPLIO do bedan kam keje do bedan cha 2018 peace agreement cha ja tan keje cha ja tan no binati ke power sharing kon power sharing moje kan ne diality moje ke kalwang ko jin bimandana gujino dere lat bi lat especially ko cha kume SPLIO cha mo ke ne kente bit kwara ka cha kume kirmi yadi ba cha mo ke ne ken bo bit kwara ka lo cha ngwani cha ka da do be dane cha ka da ka je ci kume SPLIO cha je mo ke position to bitin especially and position cha kula kam mi cha to ban ta mi cha kam kwang shorale kirmi yadi tiang
she position den and position me position mila dung kume SPLIO ko korgo de dan chajo kon kam kwar kume SPLIO Kitgwang faction cha kam Simon Gadwe jol me kam ke me cha kame chajo no jin bijin deputy defense minister and then from there Jolaro Gwaya but Shen buwe unless she did a conure which no me lade na moke je ngaye je no melet kir mi yadi de gore je no be kir mi yadit ano be peace agreement e cha tan no be je dil lot me tan ke 2010 peace agreement to kume SPLIO Kitgwang chere ten cha cho le SPLIO Kitgwang jen chwale SPLIO medan me shi ka bungwa char den kula badak ano si dakuma char kena bonda SPLIO shi ka wo si SPLIO Kitgwang faction cha wo ro la da nyok ke wuri shal ka me Johnson lo ano wutta den mane shu ko den dak wala ano mo chu to ano ci kon dialum ci mo chana jenen medan let ngona ro den ke je ten ci ta karol to wan ka kore Chua Simon Gadwe Chua been permission ojin baje kam deputy defense minister lo jin bijina kwar rawda kwadeka ko wudi shal kay sholton ba lok sirme jen la raman yamo mi cha kamamo you know kono walcha kona deputy defense minister mi ci ngaro den beriet ka do be dan then Chua bo watch Chua lat gwa dan titan so right now cha kwang chora le Chua lat gwa samo ko jen a space metabang ke 2023 taram cha kam cha pel no kin mi yadi ko gorga jeno baje kam kume SPLIO a position dien ke dundien but right now chungwan chu turn instead of dong de kam ne je kume SPLIO chikin mi yadi cheje kam nga cheje kam kwang chorale bi kwang chorale beje kule dwech ke bana kule dwech ke je ne re kono la kume SPLIO ko cha je kam je lora bank kam go je ko jen batigum balat Queen Kwang Chorale she accident you know she accident ko jen charge kwanyala new deputy minister of defense ngayen no Kwang Chorale jen chalet ka kume SPLIO ke chalet ka kume kirme yadit you know ngoda kanana lat government am mi cha kulu nung tinane ala deputy chairman ke deputy defense minister they call arno jen position medit I was cross checking ne kon wan content na che gaj ko cha Kwangchorale cha ja kwan of course Kwangchorale akwar men ngain kon keje man ga kon keje ta danan che nuari che kana keje makam keje position mishir kana money la deputy defense minister ka gwa pin cha ja kwan ko jen chen war che kanak dara gwa lon ko all this promotion tenen konke kwaje promote from governor chalo ka chalo wonen yal ne ka deputy defense minister which mean that jin mi jirami mo chin war higa joj ke chike chenga jek sikanak especially nak me nak mi be chi mi ba forget me no gwa dia jorde oja jiram kel mi ba use but there's a reason me kwan ke Kwangchorale gor ba nyoga yekel one of the secret you know kir me yadit jen we ka ngade we ka kwen gwen ba jelat anyok gor jeno ne dialen content cha nyir ten cha lo ko nuare be ga non ko rodo ko terambi le tiap ko nge je gwano no Kwangchorale te ke shi mana to gor ke je tandien to met ke je so by any mean be Kwangchorale be je use ko banwer tin content lo ke je ba kula no ke information that's why you are seeing him no nge rode banwer reality tin kuje me be kula influence ko chicken
bonten ko kien chicken ka bu gwor ba ku gworeja alo sometimes de la no siyasa but chen de la siyasa ko di jin mun ne kun che jen ka siyasa mun ne dorun ne ke mena gat chi ke ma pai we chi me de pal we che de to me dong chen le kwang shora le la kut bane it will not happen ko wotin chalat ke ti chorian rot ngam te kana seren tama teleran ne diaran ka ko refugee camp aga nasser right now le de lung no ba pot kang be di chocolate logo jeno ba pot kang ba je luñ jen menen yen no take eye witness to one telat ke jeno pot kang take it wer these are the people tin goro becan young men like pot kang bekenitun eko shunga kel ke yang machar de jogono na metal yang machar by the way ati dia le road internet ramade position gwa de jekka ko kwa kale use no kwa yang machar kwa je betray alo jogi no jin nationalist jin dia nationalist gwa da na kana ko chede to ko jangai kono mena let kana ala jang mi mit ramadan tere ke je mishi ta genis je bijina rande by any mean ba jino ko ken gwa da na ko je na to so gwa da na cha jiloko I'm telling you gwa de be ne kwang shorale James kwang shorale betel gwa tre nuore a chang chala kwang bo la ngubo there's a time me beti dial bi ke bet gwa ya bene ajala shwal ke de ni gujino tike power wale but power e dung nat e dung nene ten content dawit can chale power okay me right which ke dictator yes beteniam de jenjira mdana ba liang neja but time is changing chi entire world god who can come pit can nen can che tanat chamani ken gwani ken chaga chang jegalo do you think no we can go forget KTT ko you by the way la kona lar you ke wargani yes you ke wargani you tu ke ka yot ke ne kon ke kuyone eno ba nat na ba ke ba jimo ke yo ba jogo no nek dorun ko ko na ngajen tama deo je chala culture ka kon ne to one especially politician kan ne ko la general kan ne ko no ko la use no neken la ja gujino dong misha na cha ko na garada dien ino shijin ba da jin jaka mo jila kwero me an kwer ka taka authority taka power ka ba jole lo lele na me yes the an ladam ko ken de inten ko no we dung malar kana je nyene hale kana hale dialogue gwa de ngaje no tele jetetan bana me shi hale a systematic way to target innocent people ano ba ne ko ba kana ke kem ko kula feel di jekro dudi and when mo na me chale rami mo mo goro be power be jelat gwa scale chana right ke te churian latiang kwang chora le chaje ko kwanchi kon diala ngach cha kwan la deputy minister of defense and position dan tetin she position there position dan cha to bla deputy minister of defense dunku masfilayo unless the power of chairing ki peace agreement dan cha tan misha collapse ki je jek teleriek to kwang chora le te ke chuon ko bo position mo bajakan as a party dung kin mi yadit ban mo na ben ko te ke mal mongot nyu de no chi kwang chora le chebete en wen mo ne ko na me nyu se mixed reaction kuma espele ayu right now ka lengden ke no cha deputy cha jakan deputy minister of defense nyu de no ter mishal mal amalat kon me be bere wi ka South Sudan ki election ter mishal election ke 2026 be ko be ko re bigeten ni right now ngai kon no te ke tungwan lat ko rodien so na mekel si kwang cha ja kwan la deputy defense minister another development man chalat quarter division ka kirma yadi chaga nyoka mo woje ka jen charami mo la bodi gade mi la rande mi tika kelen kirma yadi men ganga wajera madana cha kwai
non che kwan la Tiger Division leader ki commander jala new commander Kennedy ti chal Tiger Division ke chal ke presidential guard gang kene kir Ramadan la Korean chal General Philip Nyon jana wa jio je chete ka pet do ko la pet joktin ki pet ngwan ki pet die ko ne ka pai die che jena dan lat ke jarech baray na cha jo reason na no ke je bon ngai kon diale kir she gorno te ka jangdo dien ma banget deni tin chal ka Tiger Division deni Tiger Division gore jeno teram be kana ngade long ko mo karan ngade long ponde kir be power betel ajen la ram me la kwanyen wala be wojurun men gwada dan che leti dong de janga jeno ram bum ki ram gwa be di yora ajen do ko de ne ko ko control ke je che control ba ko control ka ngwani tilade ka woida kana te mu cha lara ka gwada chewe no jin mu guru jeno bi janka power chiyo guru jeno bi malbe but gor njeno bete ka bom ke bete ka lwanga gwan ber wa moja ka lwang mutot den bi nyoko yorar braden bi nyoko ben bi nyoko yorar ko the moment chika janten when mo be ka rudin ni kene to but another plan be kana lat then la wuji ne ka jen do badan jen tactic yos ke kim yadi be ji kwanya wala be ji wuji this is not done because kir need peace no che gur mal a way of consolidating power ala bom kele gon jono bate gwakel ke bate min gwada moter ara dien mobile tol you know jenta dan teten so gorjen be power kele bate keje ne diara kontin don lukajen kir baka yurara jen do badana wojana keje ko tene ti ngwani che wojen gwasa mane na me charge la jor ne tu ngwanti la analysis che activist kon kene ngwanti la kwar till actual activities I can eat con this are come long ko mete mi jeng ma chalat either a president ki a politician ki na ran ki na gwa chire ke tok tine di la de mo ki ram mo civil and de mo la kana condemn she expert ni tin ngai ko na le ro de ke so dan chi ka ro kana kir man chalat chi mo gwa na me tele reform yaten tele garam yaten tele mbro de ngere ma dog man gwa de jor cause ajen kir te tinone kir te garuni jandang ro kwarga 2005 nega mechi John Gernda ma bir sheliu and then abenega 2011 me by election kire kon referendum me by kule lat me by independent by jek janta da kwarga after that cha plan cha jala no the queen kwade jala ke 2015 but after that cha extend ko shi kor chetuok civil war namo she kir moch kana the chance ko bete ka power chana raj bo long no ne ran mu guro be jenre kwar la kor la ja tok kur mo me je tok then be churutin che ro do mal an kor ba ne dial bu ko focus bi chana len ke bu kan la kor dan tok so ta rambel la na oti ke election ki queen kwar mulat ke bran guro no shi mara kani ko bana be ke displace ajen tactic dan yos ke kim yadi chanen ka panal chanen ka jongle ba chanen ki unity state ne dial changa na IDP camp changa na refugee camp in different country within Africa so you control chana kenen adop ko bikir me yadi ba jain ka power a charge bi malwuj ajen dob dan le mishi kana magaje so she analysis tikala rewone na lat ke kir me yadi she bi malbeben but a destruction ka South Sudan telman beben chikane nyoko martin gwa seme mena do badan en lokering machar kaje ano dakka machar lo dan lo kaje ana wachi chong jen kap kaje ga bom wa do badan en chalat kaje wa cha constitution right kaje ala man moja ka lwang reingoni wa chaje lok chaje violate mi mo chi do mi gwa ba ko deran deri chorar de dere bat ko gwijano general mo yano ke election wa voting wa jalat and then bo fail so you fear that but ke jinito tene te both te nang niam so in re we so done right now right kon tela mali hatin shirmanda na ngai kon gwad menen akena kon en charen lar ke diti yin reg ma char ki ta dan lokaje
wa shi constitution right na me wa domi mo gor kiro be power be je consolidate ke je ki be je lat gwa ke lo che na che ga tera mo bi la wa pin jen ta dan le de je ke je ajen mene ne yena tama ne diala ko na ngajen go na ka je ki mo je yo ki mo je ka kwak ken ko no point de mo ne wona ka kwang chora le che non ka ro da che ne ko ken che no nyok mo no ke anyok man la very surprise long bo gwa de me ram la bodyguard ram da la ken jel kel je ko le la quota division mala ken jel kel dong mi ram la tunu kir mala nen te ram la re jodo mala jel ke bi ni de ni ne jaram la chung jod jaram che kwany alanga la Ramadan ala new commander ka Tiger division minyo do di la power ke liu che kir che jaka te rada dien kumes wilayo be ken yong ne je chakano we dien bu ko tinano ko right now ti dial chaka blog kir kamu we jena no no be kir me yadi den bala nyoko mi gere chare be gono bi mal be ben den ba kong shora le ba nyoko moy ke je ka ba ne dial ko kine kontin che kwany bane ba ga nyoko moy ke ko ntama can all the position ka within the capital when ke state ke when ka county ne diala konti which kane ke kir mi yadi ke jan tama to continent chenete kondala kumes filayo kan dial che ka joj jen menen yen me change chu kumes filayo cha roda nyoka mi kunya roda ne ko che kir che structure da ne chare le ka 2018 peace agreement che ga nyoka mi yaraka ka chi jan do badan en mande na wo ka je ko mu gor kamal gwad me nyok chane ten kontila ji gat intergovernmental authority in development cha ga nyok kami kwa ka criticize ko ken chicken daga ma chari kan nangrai wi ke juba ka cha kan kana gor ameni ma chaje yeno ne yireng ma charchi surprise ko ngai ke jeno reng ma char chore wi ke juba ne de kona nang ka je ke ji gat Africa Union ken international community ken de kon la kon galinga no ken gwinne tine gwinne ma dan le rode so ne de tine wa ken de kon tike ko ngu mi yan ke reng ma charo ne ka ken tike tine kan nangamo re wich ke juba those question ngot ga katin tama kan answered ka limna nanu ngum bro lat ko kor gaten be kon lugo be to ka changa badak ka jan pai wele me mu we ka na charger ya le ka gwa be beje lonko wo be na nyogo luire mal ka re wi ka so Sudan ajem nen yana tama chete ka bondi charin je no te kor ngwan te be so reality yar ke so Sudan karam dan te teten ajen kir so kir jen te ka par ko be ka kapchongo ka jente ka par ko be kumbe je daga right now right kon ban me be je lunga kir jene jen che ji ko tore che ka bulon ka muko ko control right now che nuereba che ka bulon ka muko ko control entama chala tuogbo dor jani ka jong leibo te ka tun wan lung to lat ko rudin tin ti ke mi yadi che ka bulon ka muko ko control ti reality ba kir ba je force entama ko ngai ka je gwan wonene yereng ma char ngai kanen wo bor che bita ka mal apanal che bete kamal ala jongle kana apanal che mal che bete enyok dor shal ga unity state che bete kamal ngaje je for the fact and what mu we ka do mu shoda lut a cha queen a cha luga me cha luga gwa then bete to wan long te bero te bi je ga long dai wucin bin mi titi akena kono gore de nywa ga yekel na bana nyoje katin kono lat ka rodin tin kono beben